Kyon bocah hokai majo tokin songo jujur ngulu ni papon ima opun cak doli. Ia nama tu ma di tanggal 12 bulan 11 tahun 1957 di Huta Kabajulu. Marhasoho temana tahun 1977 tu boro ni rajai boru manulang siat Huta Simatupang. Di bahasa-bahasa Tuhan dola dana di natuton opat tolu mei bawa salaboro. Ia anak siap kangen marsaho tematu boru ni rajai boru siringo-ringo siat samosir. Jala di bahasa-bahasa Tuhan marak sada dana bawa. Ia anak paduahon imana mangal boru ni rajai boru siregar sian panji. Jala di bahasa-bahasa Tuhan ma dana kelima opat mei boru sada bawa. Ia anak patuluhon ima awsat diri macam jujur di bulur menatudon nama mangal boru ni rajai boru silaban sian Kota Duri. Jala di bahasa-bahasa Tuhan ma di hami tulu dana bawa salu sudena. Ia anak paton ima boru nama hauliam ma tu anak ni amang boru nami marga sinaga sian Huta Sikaliki. Jala di bahasa-bahasa Tuhan ma 5 dana 2 bawa 2 boru. Titik kiari nok salbu ala Roma pasaruya tuna 2 di alam tua perjolo inong nami nainan burni rajai buru manulang dang sedia liling marhasoho temam se na 2 ton tu burni rajai buru seragi siap beda. Jala di bahasa-bahasa Tuhan ma sarada darah bawah. Jadi bungu ma pinopar ini tua 5 bawah bungu ma pinopar ini tua 5 opat mei bawah salaboro. Dohot sudah pahoku ima sian anak siap pahoku siap boru opat pahoku. Jadi bungu ma sudah pahoku ini toto 10 tolu. Jadi sokoni ma sokon jujur ni na tua kalau tu ngarong pe amang di taluluan atoro di amang nudaina akan ngurang sokon utang manang nasikir di na tua tadi doha yak tilek naman calon doh mangalia sokoni ma oleh ate ta nama rorotita nama dongani kita boy ulono merdeler di bagasan holong nama si holongan asa tubuh dami sokoni manang do lasmi roha asa upita manggodang di hita totor ni asuhu tonate monate pada musim nami gabi amang gabi ada orang supita hami di totor nami sama buah gordang amang par musim nami gabi tagari ada orang supita hami di buah gordang perjodoh sehari amang par musim nami pada musim nami asa ubagido kami majolo tuhamuna permusim nami asa baidamang majolo alulo damang majolo tu amata tutuhata debata situ sada debata ama anak do todi berbadia baidamang gabi majalah horas pada musim nami madia lulu damang tu debatas dulu sada debata ama anak dotor di perbadia ama pada musim nami gabi Allahu Tuhan ada dono buka kami sepona basugi nabi nukan yopu nabarjoloi oputa nabarjolo martukoto salagudi ada nabi nukani oputa nabarjoloi ihutonon nami paparana nabarpuri alu damang majo tuh opu persadan nami nama memparhami badamang kabe jala horas nuaing pe pada musim nami dung di loloko tu opung nami persalahan opung nami persadan nami nama memparhami
Aluhur damang mangase tua marat taraja inata sori pada lasongoni mar sudi do tuna tua raja bis di paradatan asari bagasan panaryon nina sida hami turelor nami boy merdala do nika aluhur damang mula temani hauna Gabi. hami nah warsa ngabi hami pada musim nami asa ubita hami kodang nami alai sian hami bonasu pos doroah nami dibita bitani buah gordang pasat kami madu amuna songor linggis tu suara asa tio musim muna nalao manotor hami pasah joba buah sian tupat di musita las marohani bara las marohani Gabi abang gabi. gabi jala horas mulai ade nunga upasata miring suara nuaing pe tuhamuna pada musim nami nau syariah hami alaon mana buha gordang di hami adong kata ni nama jua nama dokon sajur mula topa mula ni amang sobata na mula unada asa baik kamu jodoh hami bona suhud gordang mula las padung manang do gordang sopa asa dunia penggabean lihat dan perhorasan diburian idaha ngopurinca doli amang pada mesin nami pada maturi hani asuhudon kodang dia di siapa di dulu
mana sopas sudah terus kuwi kurang semangat. ATP sebenarnya luguniro alai nungasari maju beda atau ulung nate cona kirang tuh tahu tok tai jadi doraku iko pitok taro gondang di mana su gondang yang pasadena cona hicari wae cona sudah buwe anodo tuh mereka sudah baru jadi dia mau nama di musim nami baik jadi kami mau nasu gondang yang pasi asal dia pas sojo pada mama jadi musim mahami do neon na tua na olong kami upericat doli takasu bodo kami pada musim nami badan nado anggo nalah mati anggo tordina pos doro nami tutuani bangulu do di tengah-tengah di kilakon asa beda ngocolo di kami kodam musim musibi
buah korang di atau tornya suhu donate. Boru nami, boru di suhu bolun, dot bere ibe bere. Lasongan ima nang dot diaka paparan ina boru nami. Opululuan lasongan ima paparan ibo to kumangulahi. Oputunggul siaturi. Upasatami ma bertikinot amur raja ni boru akamang boru nami. Dosmaro hamuna lalaho mengelusi hata nami. Mau lihat ya? Wala matutu raja nabi alari argaro ha guru wekam wala de metu hatta mulai mate lai tau layon pakai paso to hingan diberikan honna Ima tutin namo bela. manang sara nang rokon asa susukot dia pe harorona manang kono pahamu balas marohamu dapur Mulade raja ni pemurun nami. Nung sada mahata mulade. Mulade pitamu ma kodangi amang boru. Nau perkusi. Apa tu nau perkusi?
aka totor sembah meredempuk kami kaula-ulamu atut tunganong nabe akamang baru bere nalabi tamuna ati buasyo luruhamuna lau kusipmuna tunyon tungkane monon manang sibodo monon buboleng kami tinggi doa monon raja ni pamoron nami mau lihat jalan manak kaningan tumpe songon di paron nami las disihami songon naman ma nabi-nabi do tulang nami tung songon nima las tapak kebanang dia kepartikian songon nima rakatulang modade raja ni mangguru alam amereng seperti kia mahina habe ada mangguru alai de partikianon takas do hami maka wadir saluhuna pabena muna dia kasobani umumuna ya de mangguru Allah tulah mulai ate mani duhata mulai ate ma nang diulauta ulaun pertanyaan nagok sarimadua dia muna raja ni pamoron nami di nama notor hida di buah gordang ponasuhu kubere kami do takas raja ni amang boru bere do tibe bere nami di sudi naulina nenga pabena muna maradopok kami hula-hula muna di nama notor hami di partikiano di ngaran naong pinarede ni angka hula-hula di bagasat tikion akar raja ni amang boru kubere kami do hinadengan di pabena muna ni hudur daka-daka tarida ma yang go ebeng-ebeng di nama notor hami hula-hula muna rodo hami manobao sopani muna liliak kau muna do berbunga-bunga cari nami bar do ngakeweng hami biat tomor pangido to mata nawar tua di bata bisikan di urjumuna marula-hula kami asimaro hani amata nawar tua di bata tujulun nyarion di baso-baso tuhat tama di hamuna hai baso di gajang ni umur laos di dorok ni aka pinopar di badia pehalo dia kana mangula sulamuna Tuhan mama masuk do di nama papahana pehamuna Tuhan taman masuk sinur nibinahan asa do nami mason hadani nama tua asani iris mati bahu bina itu salian horas mahami raja di hula-hula muna nama jalo songoni mahuna raja di pamuron nami bere nami nama tua di bere nami saluhutna nama ngalian sudah boti mahami raja ni baru mau lihat ada tulang ditambah ni hada malatio dengan ni pabena muna tu hami beatong rajanya bang baru piton nami do gondang nami lang mana media wi hamuna raja ni pamoron nami salu tung moliate jalalas doran nami majalo nang diarorong nang moliate tulang modate dihida wona nisu modobe dang pora suri ade alai malu baparan yo kurcandodi tasabe-sabe ma raja ni pamoro tade tatu siru malu ada mana bene yade tapehon sape-sape tai tabai to barani abang boruta bere da asau vita gondang ade dia muna pada musik nami asal sibalosan kami di ruru ni berdadoni ala nungaro raja di pamoron nami manobahon asa soto ni uhumna kujalo hami di do muliane nuaing pedi hami bonosu naik sabi nami raja di pamoron nami padamang musikna siang kami dulu
Nungalas rohani daging nami, marudo puluk dengan katot nami. Asa dapat masuk kata ni nama Tuhan nama dokon. Asa madok ko nakatutang ala karon margabi madok ko pasok kate tulang nenda doang kedua nakatutang asa saca di seluma nati nu gitu boten di garas leleng bay dalu na mangolu saat mati panggawian hujala ora maju sore jadi abang guru. Jadi di amuna baru nami. Bo kamu tu son ulu dot ubesu. Ulu dot ubesu. Bahasa lang ibig kamu talam. Kung narukyan do talam ni kamang guru. Bo ama beron ni ula mi man yubi kotor man no just nay. Asa huliat to kami jo son hasean ni ulau. Nabi natu bani suhu bulun nami baju musina. Jadi, Sony mari kita bawa masuk bulu nanti. Amang pada musik nami. Asa saat nauli sana dengan di nomor buah borda kami di bagasan partikian. Dia ada menago pesta ada saribatuan yang kurcadoli. Adong hatan ina batuan nama dokon. Tinaho aitio binai matu pano hatan. Pamari hamil suhudun. Kodang setio las madomu ado tasahatan. Raja di dogat tubuh nami saluhut tanggalas suhud si jalo tanggalas suhud labaan sasab panaboli hahadoli anggidoli sehani masuk mahamu raja di dogat tubuh manabotom bona suhud di bagasan tikion asa pita jo gorau kamu madi paparan yo putai songoni masora nami sampona suhud moliade songonido di hamuna parumen nami do di saluhuna angka punami do saluhuna ma keluarga besar maturicat di son rono hami ima domat tubumuna rapak dohot angka boromuna di bagasan tikion na dohot dohami turut berduka cita ima di parsari maduaun ni bapaon marhiti honima tanyang nami to mata nomor 2 debata anggap ma tiapuli rohamuna tiapuli tuhanta hamuna saluhuna tarlumobi ma duina muda atena muda di jalo hodo tohonan na jalo adorak tarpasu-pasuan dan jadi sirang anggo susinirang ni hamatia alani sinirang ni hamatia ma hamuna di bagasa tikion jadi anggiak ma dia puli tuhanta rohani parumai di son asa totong marpanatapan dan di Tuhan akan namuli tinggi hari namang yud. Jadi ihangka paupun nami beh posorohan nami ido hatani namuli di tonga-tonga di goluta dumoding
duk sarung sarimatuan na doton tataruh honon andongan tu paradia na persedok inani sian hami mandok mon perjulus hali ikudus niroha do siduluanta asa totong boy mardame sonak kita ima dinang borhat andong na dua-dua tahun jadi marhiti honima jong-jong do hami di son yakapana boli dalam namen nong manupahi ulota di bagasan tikyon manang songod dia benong daboy terpadu pahami mologudang dang palasi pujion otik dang palasi hatan otik susah dia benaboy terpasang nami Tuhan di mata Jehovah ma yaka nabanggohi pasu-pasuna atai hatatabat hamonwai haha partugu nami siapa paran ni dopungi jong-jong dohami di sinyon sian angkidolim ima pemparan ni runggu malela gabi ima ni namang ulahon adat parsari matuaun ni amanau jumolo madabotot Tuhan sidohonon nami Tuhamu molotok songono penai parjong-jong nami di naro mangadopi ulot tadi bagasan tikyo torok sofi garunyam hami angkai dolim pemparan didopungi alai mang nasongod dia ke pertording kami noai nang isong masuhuna uhumma siapa paran didopungi alai yang karaja bolong raja nidungan tubuh songod dalam nami naro manupahi hamu manupahi bulan tahun molotung pedi kami naik di pasada kami siap dusmi rohanami siap kita peparan hidup to garaja sibuliani gabe sadani ben kami songo sikat ni emen na olo merludu angkia batujulan nyon dihamu suhu bulun nami merludu mahagabio merludu parhorat tarlumboi merludu madihamu hasadaun ni roha nak songoni dihita siap peparan ni dopungi alanya karaja bolon molohami anggidolim raja di pertugu hamulo haha na oloma alian poda tuhami alai marsikak sore do alanya kaulau terlumobi noeng di inang nama kabaluhon ama nang jumuloon sidohon nami margogo hamu inang majalo toha habeluoni alana wolo di nama nguluon ido toha na umarka apalagi di nama rumah tangga molongan di jalo tuhap habaluon berarti ngaguk HP tanggung jawab diba di sadar rumah tangga mencalo pada na di tonga-tonga di huria uju di nama bentuk rumah tangga na baru kamu na uju itu kami yang muna tetap jala kami do wajah muna semangat alami sian hami hahadu muna dari sonangi sadutna dan ngobi dengan tumuna ngado biso olo tungna aupe so utusan sana hadu di muna na usada hata dan bisi jadi dia muna bercerita rodo hami sian kukumuna sian pada punta persedani ima resort mada hodi ikukko jojo munai ima dinau sari badua nyo apar digo opur sedulio sialani dia muna akka perkendengon dan mo dia muna pada subuto bolo tumpen dong somoni sian hami bonani ahadu di muna patik si berito dinna tung gudang masih betul boso unang tutung gudang yahi gabinas muna otik sedia gawi adong dul kamuna kami tangna mengutus ali ada tita bojong-jong di tong-tongani oruman kita nama sakit bolati di tulak nami do idang bau di bagasan tikyon kami borumuna bere ibebere saluhuna imasya toga siburiani nadoh do kami barabut ni roha orang baru jala sada do kami di son songo sada nami manyan sada muna tulak nami dohot na tulak nami di budian ni lain na taholong nami jadi hono nanti na masih hono nami agak cak kaki kon hula-hula di dok nama tua topak di semalungun ni na persubahan di semamora ay salpukan na lungun baroma silas ni roha di sada ni roha nami tulang na tulang do inang bau di son arok do
Inak bau tulang dok na tulang harap do foto pahami so Coba. sebagai ganti di keras bunga. Yo. Otik susah dia bion harap lupa sama dok bituin na guarni hari 12 guarni bulan. Ido nasenangin nami otik susah dia be itu antara watama na manggoy pasu-pasuna. Na baru ahon di bagasan tinggi. Irohatta mahita dohon nalaho manabenebei ima hasuhuton alani di hamuna panggol perkusinami Gabi. besok kami papara de punami toga raja siburian boru bere dot ibebere naik pasahaton ima na turut berduka cita kami hinorhoni hidang sarima dua na dua namion alanima baik mamang gondang nahobatsi.
terlalu bima di keluarga besar Siburian, Boru Bere dot Ibebere, Dina Humalia Portibion, Dadohok do Marhabut Niroha di Bagasatikyon. Alanima Marhideho Dina Hubatu Pahani, Ima Dadohot kami turut berduka cita, songon gantini keran sebunga di Bagasatikyon. Ido pena boi tarpatu panami, dalam nami manupahi ulauta di Bagasatikyon. Asa dohro nami masuk opado ina matuai, asa sititi main nasi gopago lang-golang pangarahuna. Otik sosadia be na boi tarpasahat nami di Bagasatikyon. Tuhan debata Jehovah ma namanggohi pasu-pasuna. Emma tutu dotop be patantani ma. Nuay takat songonang minuto munak pidalahana kaparkaparan ima siapona ni hasbuton. Alani yang mangaliat tupahani asabay bang ma damang ma kodang naho partisi. Yamu amang namalo nami. Nuay kasih kope upasat pujalo para sa kono hasuton. Asabay dalang ma songodongan hatan na bajuan madok. Inubuin na lubutio. Minato pang gagatan. Bae mamang sikio los padoma to hasara. Rajani Mangbaru, Sinaga Lubatowi, Barus Banurea Lubatowi, Prancis do Tabarina. Roma Mangbaru nang kabarasala sa korao kamu sian simeduani boru amang baru nami. Roma turut berduka cita rohani pengurang menggunakan sori mahatan nami tuh mulai mama. mulai amang baru, masatami pamuse simeduani boru nami utasoi. Si Matuani Boru sian Percuma Sibira di Hutasoi. Oh no, baru. Jadi nabawa doa mi na dulu. Natutong doa mi turut berduka cita. Ima dinang jumolo di alat Tuhan. Tulak nami na bujur. Aw songona biliben sempur jutulak kotor. Jadi wolo pengen tulang. Malang nasoro aw mulai sandarai kok lagi bersahay. Orang kan tak boleh tanah air juga. Jadi song idok ke tulang pangidokku ibu dia di tulang kong nyatang nama maksud dia gileon dia di kusniroa dia pun selalu najak ke nama dulu nanti ke tulangan dia. Oh no, baru. Jadi yang ke tulang orang harono nami mah beringkem molo biar non orang pasti karang bunga nabu terpatu bahani berduk kamu. Balas marohani beran uli manang rohani patut jom. Las gobos tutut tong yang nami anggiat badi bujan ni tulang labur jo. Yakka anak konna do diakka bari bani jadi dia ma akka kehidupan dari gan di bujan ni tulang kon. Soni mahana sawat nami to soi. Gus nama to soi nana jadi masih kira bisa dah tamahani. Mulai amang baru. Coba kasih waktu kan. Jadi wono sok kita sok dengan tok mahata di utas soiti. Jangan pala saya sudah mendekat. Tok mahata di utas soiti mahata. Oke sih lebih mesti nak. Wasatami masih simeduani baru nami si hobi musik. Baik majawang musikna soba majahuwa di bata.
Bai Marihani nomor ulo buru kotor si tio las pedemu ma do tuasa. Poparan yo puto na tulu aman di sokina. Asa tago si bai sabut dio purica doli. Asa mengarare mahu tulang. Lasongoni mani tulang dua nami. Toga torok padiangan. Saudara mamu do tulangi bagasipolo nak tulang. Songoni ma pangiruan nami. Kami ditulang pamubus nami. Pajo kodang panomonomoni. Baru nami ditomo-tomo tulang kasipolo do toga torok.
saluna dinaungbo kami tutungani alam muna marhitehon gedugon raja nemang boru di bagasan haiba satu hamu saluna dapok nami di bagasan partikianon alani raja nemang boru dalam nami mandapo tokamuna marhite jak kau tiutin akan tulangmu hubo kami do raja nemang boru emena ulo berludi dot harbobir asa berludu betuk pa bagaimana perhora satu julan eron di pasu-pasu di bata dia muna saluna terlupa bima di hatani harbobir nabu pasatami di bagasa tikon raja nemang boru asafir hopoki bol-bol na pacalongan bir matu saluna tu di muna jemu-jemu ma dalam jakapan mo marhite raja nemang boru di namar toko raja hita nabudari marhite hodi adat hadapat tahuni las sarong doh poto pahami di bagasa tikon jaka ulo sitor prabu iba dalam tanyang nami tua mata di bata sanggiat makobol pamatang muna alai morotot di muna di batado yang gona makobol alanima senami tulang muna marga si bolo di bagasa tikyo si seretang yang dohita sanggiat tujulan narion tibu tarabu rohanang pikiran muna marhiteo di alat batahi raja nemang boru ada orang sahu pasatami ala arong do piga-piga di akka tutur ni hula-hula muna nababuan jahar bopir asa sada juta hinami terlebo bima jamu tutur ni hula-hula nami si hota buah raja ditulang di hatani har bopir ngata buan asa pasatamu tulang ngata har bopir na pinasat muna ditulang nami si hota Kenope pasahat tamu tu hame songo pasahat ton ulos banggawe yang ko namang ulos si ton di butuhan taro ido rohanan yang baru songo nama di HBP anda baru tumpe perjolo kumparan emang berur imang anak obat baru sada pahopu parsagoma matu anak sada pasagoma tu pahopu baru sada songo ni matu perbeak emang baru tapai dua terbi Menate tulang. itu terbang pakai siapa baru Siricat. Ini yang terus terang kami pada mang musim oportusi langsung bagi langsung mencocok isi masuk dapat tok kamu. Dapat sorbi masih ada tulang na. Bete sana.
Bolo tarak ni amang boron namar nakaning namar hamarangi obak nai tonu dosahan. Tangyo kamu suara. Amang baru kamu hati kita. Bolo tarak meni amang boron namar hamarangi obak nai. Tiga amunang sa tonu do. Papar Ala dong do hamu akan nomor donga tubuh tutur nilai kon di nalaho paturan rehon are di hamu nomor kasih bulian di rohana biti kor pasatan nabi tahu saya. Monate tulang do surat tabah kamu manjar bah. Ido monate. Jadi songoni ma Raja Namang Boro ada orang soh sing kumihami ya kahatan auli hatan denggan ala dong do diakka paribam muna rakudur do tami tikion pasatami tu hamu boro nami saluna boru bere nangi bebere nami ai poha aro siro hono muna tu bona sauna pasatami tikoto muna Dunga sisa hata behami do liga tutur nami di partikianon di nomor tonggora jadi tanah budari di nata hatai pakate otak tarik untuk ulus kupagi doh kami do na budari na sahali masuk kami sian na tolu bersih toka toro itu rata hier Olo tulang. Homo juga ke dusi ba. Ai songa ke mana ke biar. Olo tulang ni ko tulang naum se juawe no nanti. Jadi mau lihat tema asa hoban dua na budari di hatai tolu masih ada terbuka bertemu bolus tadi itu perjodoh itu satu tulang dua saya saruru di markas arong do na budari tolu nengon nabi obek kamu mana hopar tuh pinopar ni naborungku na tolu malah kau bahas huton na dua naik mah terus di roha mah pasang kau mah dia na dua oke dulu sepahami para berion nami on kamu mah mesti tahu partusi mulai nami do foto nami mah perjodoh saya ada baru na dua nanya tuh kamu mah ala nak kaning pengatong nak palau para kami amu majalok oh bungi kami pek kamu mah mesti tahu partisi sama pek kami udah senayo
tinggalon. Kupasahan tami matuhamuna atur hokabuma dunia bar pihak nala si toro pihak nakani obat bersih. Amani Agus. Mas ma itu pergelengan nabi kamu mamang nahobar tusi. Kami hasahat diulus Mamita mamasok mata ni bata di tangyang nami asang giat tujuran nero di buyan nilai namion tu sadana rohamuna dohona nami do raja namang borosongo ni do di nabatui asa balita mapagabe natin natabuan arimu matuk gabe lunga tu takasamu marsi pololoan Madudu. ya hata nauli na bupa sa tami di bagasa tikon raja namang boro mamita mamasok mata ni bata asang giat disapon di hamuna saruna dohona nabi do sauni do batua asa barsuan mana barsuan mayontong gadu-gadu sudah hata pasu-pasuan apa mo matongani martongani jauh jadi opera jangan boro morosa nami tutur ni ulah-ulah muna marga sipulun simonang-monang ma bahara jangan boro adora subitami simonang-monang dohot asatan bahara jangan boro adip simonang muna Mauliade kami jala malas diroah kami di bagasan tikyon akaraja nami marhidehon inaung jumolo maru jumolu ima anak nabi nubus di Timon di bakodo kerajaan nami marhide di tangyang muna anggiat yak kapino parna dabok nauli dabok nadenggan tu tinggi hari no mangiut las manghium kerajaan nami las di bor raja ido kerajaan nami ima marhide tangyang muna ulus herbangi ulus naganjang ulus nahapal dohot ulus di sitorong rapui asa tetok mayak kerajaan nami matangyak kamuna anggiak maju tu gajang umur ni anak pinopar anak nabi nubus nito dimon tutiki akari na mangyut dorong na akka pinoparna tutiki ari na mangyut lam tu habalna kolong ni roha dinasida terlumobi ma dinasida diakka na maramaranggut marhite honima kerajaan nami sian las ni roha nami idok akka nama dua dada gudak dipuli inna asa puli di simamora dara gudak diuli ubana las roha dohotopia kerajaan nami neng roha mi marsoba para dopok kamura raja nami 10 jari-jari pas 10 sadaus mana jujur mana sohodia pihak kasoba nami kerajaan nami las marohani badamuna las marohani partodio muna dohotop permusik nami gabe bedama ma godak nah obatusi
ju Bagasa tikon na ka raja namang baru marperbuda be kanin dulu tanganmu. Di bagasa tikon di mari-mari tangan nami. Berbunga-bunga nang jari-jari nami. Raja namang baru tangan nami ma atau mata di batasan kiat. Dia kasihkan na pinatupamuna. Di pasu-pasu di batama tong dia mula kagabi kanin dulu muna. Sidur dia kapapana muna tujulon nero. Horas samu saluna dia kapuparannya. Raja ni lain namion nang jumulo maru jumulon. Ala ni raja namang boru. Di nang mujalo hami dak kajut na saudara jut na balgay raja namang boru. Suang songoni dak kabual tiup. Tangyang nami mata di bata sakit tujulon nerion. Mulu tutululu pe hamuna. Dapota matong dia kababahagan na babak. Mulu tutarua pe. Dapota matong dia ka. Iya, Dio. Dia muna saluna puparni. Raja ni lain nami suang songoni dak kaburu nami. Raja namang boru di padahona monai tung hilal hamidoi. Masuk-masuk ma di bata tujuan nero dia kasihkan nabi datu bamuna. Dohona nami do raja namang boru. Songon di batua dia kasihkan nabi datu bamuna. Songon dapat jaga kami tutur ni hula-hula muna. Dohona nami ma songon di batua pasanir sematong tiba bina matong tersalean. Horas kami tutur ni hula-hula nama jalo. Berlibakan nama di raja namang boru nami nama kalian. Mau tutur raja Buah namang boru. Aku minta kami be. Nong gabi tulang. Gabi majaloras dos sebar tante. Iya. Jadi sama imam promosi nami. Gabe Cukup ulun nami di bagasa tikon. Di dok nama tua di nomor tio. Bina matang tupan hatan. Badamang kami setiu tio. Tas badu murah mang matu hasatan. Hujurami hula-hula nami Sibai sampai dua di inong nami Opericat baru sereni Raja nami nungarere hami Pamuramuna lamanong-manongu haroromuna Dihamuna hula-hula nami Manulang sereni Saudara mamu tulang Dohot Tulang mengihun nami Manik do tobatoro Bekamu tulang gora-gora muna dihamuna korong niulula nami namar nomot tubuh wasantami corong waktu hamuna Jalon nami ma jala tumu-tumu nami ma raja di hula-hula nami beda mama gondak na si manul lang di jolo si manul lang so tak dia tengok putar nami dong itu
boru Sadabi jo kerajaan nami. Asa hutak kasih hami jo do. naung takas bo metame di bogun ni alamam muna. Marhitehon songon nampin atu jolo muna. Naung jumolo dialak tuhata manang borhat. Lainami, helanami, naung kostang di julut dari bagasan opason alani dalam nami martangiang mangido paso-paso sian adupan di rebata na perjulu sahali di buah kami di buah nakana tulang muna do ima eme akana olo maluduk dohot diaka koraspir alai akabereh dohot dihamu selalu nama amarangi maulope torok sopiga hami raja manulak takas do pawon nami berketepatan tong adong akka ulau saruna dua apalah kami matok tong sibesabut di tonga-tonga nasida di gunung dua jadi bolong petung somnon yang gotang yang nami yang go pasu-pasui nasihat tuhatai bosro hamuna manari pardo salunai di emeneman ledu doh peraspir napi nasahat nami di tangyang nami asima rohan tuhatai mandudu matong dihamu akka panggabean parhorason las diroha nasihat tuhatai marhitihon tangyang nami las arong totong dibuat kami jak kaburaspir totong mai ya godang si butong-butong mai yauti gabe buraspir mai asapir mapokki bahul-bahul patsalongan di tangyang nami nanai si auhon muna asirohan itu atai saya jumuk-jumuk ma di tonga-tonga muna akka pangomoan Madudu. lao songonido nepe tulang nami bahasa kamu teh sakit menong raja baru di nang marsi patari parak kita ditaringot tu emenaman dudu dok poraspir dunga dosrohan nami namar hamarangi marhitihok kamu dengan tubuh nami jolo selesai masek kami saluk nanimna Gabe. mau lihat song ni marok di boron nong di pasatan seperti kiat ya muda di bagasan nong bason di buat kami dong dalam nami mangapehok pasu-pasu di tonga-tonga muna saluhut di bere nami doho diak kana marhamarangki imam marhitehon di ulus sakot ulus sitorok rabu ulus nagajang ulus barita gabe di tonga-tonga muna ala itu tuh dan ala ni apalna di ahe ala ni tipisna tinggalon sado pangidon nami asirohan itu hatai ahok kahuma diak kapasu-pasuna mardipagat dari tonga-tonga muna tujolanon dalam marhitehonon gudangna 10 lembar ma raja yang mangboru Gabe raja sian kami jala parpiakna Jadi songon dusni rohanami 10 menaking ulos opak ma tu anak sada ma tu boru sada ma itu pahopu si anak parsanggoman sada ma pahopu saboru parsanggoman sada ma notu naboru muna sada ma musetu namana marangi sada ma musetu napature-turehon para dadangon songoni mah perpiakna Roma alap pamua pasu-pasu marhiteun ulus nanaing si pasaton nami opat anak ini dia nah nami mangapeo pasu-pasu turaja di parken dengan nami bere nami alani nang Roma tidak mendapat kami Roma kami mangapeo pasu-pasu bedam mah kodang nau bakti
makwaran setiap tukot dia saya serohan nami totong dobe pasaton nami pasu-pasu marhiteon tiak kau sakot di rajani pamoron nami marhiteon bere nami marhiteon le nami di bagasan pason mahua pas dong iya dong pedang ma godang nau partisi. Igoki hamima marhiti pasu-pasu na parjolo dihamu akka nami dihamu akka suduk na tua totong ma di barbisi itu hattamu ima na paturturehon di nama mehon nauli akka narenggan di bere nami apala tubuni lain namion lausong nima dihoi to asirohan itu hattai totong ma markacang ni umur ho tujolonon totok mani pasu-pasu tuat tahu dihamu salukna bere nami dohonon nami do sada ilmu ima teori anak pisang saya dihaul do inangna dakya anakna makaul inangna alai dihaul anakna do inangna asa marhiti hodi totong daruli biak kapasu-pasu dihamu kasuduk dua doron nami ma haus si mertulu di dolu di panak parang leleng mahamu mangulu dihadiahnya kamu parang matutu lausang nima dihamak kasuduk naposo diak kana melalui perkarejuan diak kapangaratoan angkia di pasu-pasu tuata dohonon nami do pinantikon huzur tudolu itapian manang tu dia biak kabere nami dihamu selalu nama alaka sekusima damo tak persaudian matutu asa sukma sukan ni marhiti pasu-pasu ni tuata mardongaton hatani debata dok-dok kuma rak mangulumpuk kita di bagasan nong pason di tonga-tongata galak mendelak bugas spiritus pangkalakina di tangyakta aria dohok borngin saya Kristus ma mangko kepita salungna di bagasan nong pason jumolo maju melihat emak diwan tulang mangi untuk katorok dotol dulus hamu amiak konamang bodoh diruk nasida atur kok main nak Jadi mau lihat emak emang kamu pertuturoni naik Allah jadi pason neng Roma tetong di tulang nami pasaton pasu-pasu las niroa di kaparkin lengon nami pedang ma godang nau pertusi sahata menak kani ambo hata di barbukir dohon emena bardulu sia hata mah kami nak salut ake raja kamang boro mau lihat tema jadi uduk tu si raja kamang boro dan kita miang nami laho mata potok kamuna terlumobi pinomparni lain nami on nang jumolon doh sudia kamu poranna adong do dibuat kami ulus nama rabu asa bola kahatan ulian nembe ya deh jolo tabas apa jo kau ulus nama rabu deh tersong ni mulai ahana oh jolo sal kumatok kita aku hatane berbubirak ke tulangan di sel hatane ke tulangan deh ah
Asa merek tiki dah. Jadi songoni mah ngatar bahan kanikan go ulus. Itu ngabe cerok kami ya? Cerok kamu mah. Tersongono menaruh raja ni Kawangboro. Gabi raja nami Asa gabi. tur biga-biga di Manggoran no kan itu hot. Itu jojor majo son sia tu anak dohot boru. Tul obat anak Opa anak sadaboro. ada boru atur jojor majo. Baru dulu mahitak kaito. Halo. So sinak kaninga ni mates lisna. Allah tolong sinak kaning majo So sinak kaninga ni tenisna. Allah. Siak Saat pasu-pasu ham maradok mo teka. Tuburin boru namiot. Baik nama lo nami. Dapat to kusi. Ya, Parjolo. Oh, Parjolo. Masuk. jadi hidup rohana yang asa wonor kami jawab karaja nami. Pitamu mah raja nami. Las tau duti bang musuh kami. Bohakar aja nih bang Boro. Dungan. Ya. Jadi Nakingan dinamamukan ng saat kami dito di pugun niya lamang muna nung ganito saat kami napato si pasator na maritini ulos na kurapu. Jadi di son, ang mundo ni mapumahami ima ganti ni holong nami ganti ni buraspir. Utik sosadion utik nagkatao gunang nagkarupujion. Ino na matuwa si titi siyopa o tamulang pangarahon na. Jadi itu songonok pelawin mo kami na boleh bek kami sampai dua tamagok pas-paso na. Pakorsi nami bek kamu godang dari muri-muri pasaton sa nastiro nami. Ayo goyang. Tamu-tamu, tamu-tamu.
bagasan namar suwa bilu hita di bagasan habuk ni roha di parkoding ni lain nami ima dia pala tikyon. Jadi mau lihat yang muse hubasat kami tu pargelingon nami ima marga si dauruk na mga lihat tiki tu kami ima nasongon tulang rorobok muna. Jadi di son siang polo siang kami tulang rorobot manik arong dohuwag kami nasongon ulos sitang korapu ima gudang na tolu. Jadi hapiahan neon ison hujo kami ma ima nasongon bere nami sada matu bere nami si anugrah dungi sada ma tu boruni lain nami namodomon sada naima tu pahopu pangguara lanang pasal tulus mahami asabe kamu majo musina namar perdomuan tusi. Sabar maho di parlaw ni layon guguho martangian au kurwati kina itu jadi di bagasani rodohani aka tulangmu akai botom jadi yang dia marhitehon ni ulos na kupasahat kami dia pala tikyon sayang dia matutu saya ditabay Tuhan ma di ho aka pasu-pasu ng sungonido at kahipasok diliag gugo sungonim na ito di hoda sabar maho mga dubi na masahon jesong sungonito aku tahu bagaimana perasaan sekarang kak tapi sepeninggalnya abang ini kakak lebih giat apa yang selama ini kakak gimana kakak selama ini sama abang itu kak berbahulu ya kak ya aku merasakan gimana kamu nggak tahu mengatakan di hati gini, tapi kalau bisa kakak rangkul semua anak-anakmu yang ada di sini ya kak ya, perubah sikapmu, rajinlah kakak bekerja seperti abang yang lakukan, jaga kesehatanmu, banyak berdoa kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan yang mampu, yang bisa kakak lakukan minta pengaduan dan minta pertolongan ya kak ya. Kalau kakak merasa nggak enak badan atau takut pergi ke ladang sendiri, ajak Cenugrah. Cenugrah yang membuat kakak kuat hidup dalam menjalankan kehidupan ini kak. Supaya Cenugrah itu kak bisa sekolah ya kak ya. Itu harapan dari adik ini kak ya. Jadi kepada Cenugrah, tante mau ngomong sama ya. Kalau lihatlah mama ini deh. Bapak nggak ada lagi. Kalau hiburlah mama ini. Jangan kau bikin lagi susah mama. Jangan kau bikin sedih. Kalau bisa hibur mama ya dek ya nak ya. Sini tante ngomong. Kalau mama mengajak kau ke ladang Nugrah, kawani mama ke ladang kawani ya nak ya. Ya nak supaya bisa kau sekolah taruh mama ini nak ya. Jadi juga jangan lagi seperti orang yang seperti main-main, sekarang kau sudah remaja. Udah ada sedikit pikiranmu, bapak nggak ada lagi. Mama pun sudah tua, nggak sanggup seperti yang muda itu berlari lagi seperti yang dibilang Namposo itu. Nggak bisa lagi seperti. Jadi harapanku dari tantemu deh, anakku,
rajinlah kau gandeng mama ya. Ayo mak ke ladang. Ayo mak, enggak kau menyangkut rupa di kampung di ladang itu. Anakku bisa kau temani mama di sana ya nak. Nugra, dengar tante nangguder ya. Jangan bandel-bandel lagi ya anakku ya. Mulai tema ditambahin. Dua-dua tak sanggiat boy di parpuduho ima di pau punamyon alako saat tumagodam saat aduan tu pangulyon na jadi di selani pasa masa luhut tu debata sok-sok ni nak di saluhut peparan ni helanamyon pau punami saluhut dang dipisah hami hamu sadado hamu dihami ido elek-elek nami asang giat dalam di boru namion ni amuma nama ngaleon teori pikiran oni sangat muna deh arong ikut orang tua muna nyambung jadi pasal tamu nama disadani roh amuna itu Tuhani asang giat dabo dia muna balita pagabe itu bentar stadoan hari mudo gabe kalau digak kamu saluhut tidak masih paluluan jadi tidak nama tuan Dara gudak dibuli inna asapulu di semua orang. Dara gudak diuli ubaina nasro. Dohotok pihak kerajaan nami nalaroha mi marsoba meradok kamuna. Manak soon dia besok bani nami yang kerajaan nami. Lasma rohani badamuna. Lasma rohani partodumuna. Di hamuna pangkual perkusin nami. Neng marsoba hami maradok pun raja di hula-hula nami. Asabai damama godak nahau partusi.
Jadi songonima Pak. Bu dorangan nami berdongak kebek bek kamuna. Anggia betuhatta mangkalo soni baru lebih gede Tuhan muna tujulanon. Buduk tu simar kajana jana mamboro. Ala partikia do nama doa teh dan sikat-sikat nih mate. Asal horo mahatani nama Tuhan nama dokoninon. Horboni bani are na bersabang nawar berbutuhan bangli di permata bangalualu. Di balia do aku manggegan di hutan do aku bergergalu. Sudah ka pasu-pasu. Siap kami situan na torok terluo biakah hula-hula muna. Hok matong apone martong ani jago. Jadi nama lo nami. Aduh, masih nama dok kita tahu ini tio di baik kepenuhatan lau panjang di horas. Baik dawang masih tio las padong usahatan asal kami tuduhan di horas. Dapat Sikop lebih hal. Asa mengarere no kamu menuju kami ini simadu di baru nami sinaga. Langsung ni manang dia muna amat taraja inata soribana na bersangabi hami. Menuju ngadong hamu lalahu menjalan kami bonani asuhudon upasa tamama pertikian tuah muna. Cik lah, cik. Amat taraja inata soribana adik tungadok kamu nabukaro amuna lamat jalan bonani asuhudon bodo dison ima opuricat doli manang poparana nungarade hami bona suut markasi murian dinalaho manjalo haroro muna amat taraja inata soribana nabar sangabi hami. Musik, kamu musikna. Musik.
kalau muna tujuan jalur ke Pinang. Mau lihat ya? Menebay sorry. Siap boru. Iyo, ito do eda. Haroro nami ido berengom muda itu, eda. Dan si buanon nami berengom eda kuda itu ku. Siano tujulan nyeron topeng kita masih topang-topangan. Mulai ate mayu tuan. Abaga beside ulang ulangon. Saya pendoa may bana di ita. Saya sehat-sehat may kasude natin ng mulai ate. Asay pasal kami, pagmusin namin, siluan namin yun. Baik kamu mana ribur-ribur na eh. Campar. Sidyo laparong arohot hasahatan. Persiat Limpong Silitonga Manalu Siaturi Tarigan Tungatorong Sitanggang Silawan Manalu Giting Shopping Nainggolan Purba Sali Masuk Mamu Kamang Kami bangun sini. Satu, kamu perlu udah baru nabi.
Kami angka pejopuna gaulah jumulu jo amboru tuturiamu ka lobulobuna na nesori. Gabi takas doyang ka raja ng boru digo kodo jojo muna marto ngawas nangami imani siala ng sarimatua raja ng boru nami. Salani ang boru dipitan niloton takas do ang boru dihuntukan na tulang muna. Ima songon eme na ulo marlundu. Pitam namin teman-teman tadi bata, anggia betul berludu penggawean, berludu menang parahorasa di Agus Dalbuna. Nang songoni makang boru do sibur ditodi, asa pernah pakai bal na persaloman, bir matun dulu na tujulan naron, jauh dalam di akam. Matutu. Akam boru di dosuratan dari iman nawar tunggu raja kita. Arong doi patupahami ima songon ulos gawe ulos kasakot kadagin dia raja yang bernami molo tu songon yang berhape kanan no maminta matong mamas mamat kada bata tu aku nasuluna dileu mah aku saluna bagawian parhorasa atau dita nomor 7 do sumarota asta basa ma aka dalam di kata kate sako murderja lain nabi pae pasurian dulu sama kamru nada jalul muna iman di nalapas hatur dalam ditayang nabi tuamat tadi bata anggian di pudian ni ang baronon jumpa matung saun hatan nama tua madorong nabi asabonan kuli mah dulu istagoman turi itu kamu mengalahkan huna pino pernah yang bernamion pusiman tung dapotan barsal asa sama solu satu wate ya dum di pasar tawi ulus nami marhite tagi nami tuan matari bata tudolon narion atau sahabat kamu babian jala sama tu parhorasan atau pendenami asa pasal tawi ulus dalam tagi nami tu amborunan bama bawara mahami do pedang dengan
belum aja tinggal itu nami lagi sinor dua deh. Oh, anong may. Teka lihat. Pasata mama tuloy nga tutur nami. Syaturi, tulak nami Syaturi. Oleh ade, tatlubo itu hamuna parga surian. Tuktohoro ada tay ay gulang tegdaw gusto hospital sa. Isoto hami Syaturi. Sinoboro dua manuay kanadiga Syapri. Jadi siwak kolok kudu hamuna sa luhut na. Tatlubo itu parga surian hamuna sa luhut. Memang mau ada ibn nabulari yang rawat kuraja. Ada hubungi sentus niro hari itu niro hamuna. Tolu mangulus sekali tersia, tarak tersia. Jadi las mawahari ada muna las mawahari ada muna hamuna sebuta yang kenal hamalan. Jadi urusi ini yang soal kolotnya. Sarah batu helakku, dokborku. Gabe. Sarah batu anak ni berek kulong mendingol. Sarah batu beruna. Gabe. Anak berus rohante itu urus. Dia tujuh mahmud. Soalnya kamar buku, tumpe hamuna di soal nada mula mulai pasako masuk di terduwi di pinopar ni yang lebih berkota, las bawah di beremu, las bawah tertipu. Mula undoson na mula halo na mula sa amon. Kalau dia terduwi sa kanya kau mula. Dia kamu dah mula soal kolot pas-pasino na neng terduwi hamu mula undoson to pagitian de. Las bawah di beremu, las bawah tertipu. Asa kejang balik negara, kejang balik hawas di pilihan di berkon terluwung yang kami dapat rasa duka. Sebenarnya, jadi abang perkosi. Alalan yang nama pen ulus bahaya sangkia, kejang balik negara, kejang balik hawas yang kami dapat di berkon. Baik bangkot nak hom perkosi. Soni ma ang bro. Sada ma tulay nami. Namal berterikan tadi. Sada ma nadonay hamal ma na bay nabi kan Maulate. Isorono hami ima ulah muna berkatariga sa kabadyan. Sa sembah. Mula tung sono yung boy na boy patpahan. Dalam nami soal ulus nama rabu, ulus teror rabu, ulus nagajam. Anggi awak tutulan nariam pinita niulanton. Asa gajam matung barita gabi, gajam matung barita horas. Begitu ni supaya nami akka ulau. Atau doon nami soal panipulah tanda matu ang doon nami. Asa matung pagabi tu mandapul sitaruan. Ari muna matung gabi tutulan nariam. Ala takas doh kamu berkami ragi namar si Paulo-oloan asa saat sol sama tu betia nunga di pasar tadi ulus namar rabu tu amuna tu nabi lo kuleku tu dolon narion asimaro adi tu atong saya sama penggabian tu parhorasan atong pendenami nang pasatun ulus gabi mangami tu betul nabi nang leku paborang kami do pedang tu nami.
Dosro hatta. Jadi di hamuna boru nami do hela nami na yagus tu soma jo hamu ito hela nami manang lain nami arsiagus dua nai hamu memang gora asal pasahat tami tu saya menghapiakan Persangko mama di babaran yo pericat nama rujung ulo. Persangko madianak. Dosro amuna. Mas dahulu persiati, ketok mah pihak kamuna, tapi handa di gora-gora muna, terus ini memang baru. Jadi na perjolo di helanami mah toh, ima parumen ni atay na pinapurjulun, parumen na sakit. Julu satya banyak tulangon. Julu ido. Oh, itong lo ini juga nyulat ka. Ati penus sere hama makatahon, 16 doro anam. Atong mono songonido surata. Jadi songonido di hamuna saluhuna rajanya mangboru nami. Marga Sibulian nang di iboto nami ala siagus dison rodo hami hula-hulam marga sidaban marhitehon ima dinau marujung molu hahado limon ito dibahini romahai mandapotok kamuna jadi tuk songonope ulus naboy terpasahat tami di baga seperti gianon ulus si ganjang rabu tuk songot dia bendongan ulus naboy pasahat tami tu hamuna lasmana rohani badam muna saluhuna lasma rohani pertodiom muna dan kapala gancak dohodokku di hamuna saluhuna pinoparni lain nami nong sarbaduon don nami songon hata di sidua-dua naman dokon asa tioma ay isumur gancang mentong ay dimodar di hamuna saluhuna pinoparna dang yang kada marhamaranggi totok mahamu si gancang umur jala totok si torok pinopar jadi dihita ho mendongat tulai si Agus oh ido ulus setorong rabot tu rajanya mangbaru nami kamu mana upar besi siap persiat ala sadero margamuna silaban. Maka dengan suara di hula-hula persiat. Mau lihat mari Tuhan ta sama ni manang jojo muna Tuhan. Dina rohami manggohi gokot jojo muna. Imani na marsialahon naum maruzumolu. Lain nami di som. Daktar bai suhabu rohamuna. Daktar bai suhabu rohatta. Nampeng ngametu alayon totok lo molong-molongi. Tetak do polong rohatta. Jadi sialani kumoto hamido kabarna jala holani do tanggung jawab ni tanah dan keluarga. Marsahik tanggung maruban. Molo hamatian do Tuhan tado. Napa do Tuhoni. Bobe manang songon dia lumun ni rohamuna, lumun ni rohatta dinang marsirak kamu siap pamatang dohor layon mamasu-masu maribata ibitamu ulau muna na balgaon. Saya berbikas ma alani ulau munaon dapat na nilulu muna jumpa na jinalaan. Oras-oras pamu jala lam turus na rohamuna kana mardotu. So ni marohang nami sa sila. Mo dati tulang. Dalan nami ngadoh dohami turut berduka cita. Dia ada patay ikut doin na buah lulus. Jadi tu song ni perumang ni lulus nanang si pasal kami tuamu. Las marohani beren, las marohani todi. Ada itu lah. Bakor honai ma tagap pamu. Jala parseret ni roham mangilu tu amang tadi bata. Asada pun kali dua muna, jumpa nasi nana muna. Tu akadik kina nengro. Pinita di ulau na balga, lapi na tu pamuna. Ima di permondingon ni layon. So ni masa ni asa nami, asa hujur pagoni tongan idapian. Tu dia hamuna salu na pinaparna. Akka keluarga tahu mangalakta. Saya itu singa dapat persaudian. Untuk kedua halima asa emen istabatua parlinggoman ni dekena wong. Amat tadi patalo pangalapat dua. Horas mahamuna sadunan bayaro. Atau di dalam pasah dulu tadi tu hamu.
Saya masuk daripada makira mau sendiriau bejo sina tumonok yakka parsaulian yakka pasamora tutik kinanero. Asara ono nami sahat isodu sahat matugotian di tingaran. Di pasahat kami lu so Tuhan mulai saluna. Sauna horas gabian jala horas horas. Jadi yang Atur rahmatullah parbe dulu smi. Atur rahmatullah ma. Lau mami akun dulu somahani. Perjual main rohanami tu baru nami. Oh no, udah si anak sudah mertudu. Jadi kalau salah dua naik, tu ibu tahu nama. Kalau naik batu Paulus kami itu berkelengan kami, baik kamu joko dan kau partusi. Saat kami mamuse tua muna hula nami menadu. Saat tamuna dia kami menawarludu do dia kau lulus panggabi kerja nami asal mangara di hamuna ninda nama tua asaraka bulungi botik sosotan nang bulungi parira. Alani do raja nami horene kami roman dapat kamu nang pasahan yang ka sebaniu kami asaro kami memang paruba hamuna. Alaya kerja nami mono be horan tangan bersobah kami. 10 jari-jari pasal 10 sadau si bajujung dan rahami kerja minum ulau kulit alai si zaman di tangan nami do nautik sesadia asara dema raja nami mau ade dia muna permusi nami asa berat kami pergelekon di raja ulan nami pasato sebania dan sebaniu baik kamu mamusina.
tinawin na ay tiyo pinay tu panuhada. Patu pamadihani kondang si tiyo-tiyo. Ngas padumu ma tu asahara. Mangararema muse dihorok di hula-hula nami, hula-hula persiat, na berjodoh siringo-ringo, siregar manik, hutabelian areva. Kami masalah oras, pasatnya pada tiga raja yang baru. Ima nama buat, nama marluduhan, hidup boras pir. Jumul ma perbaik kami hatana. Asal marludu ba di amu banggawian, marludu ba ng parhorazat 7 rason. Aja jupang manajalah jamu dapat di luluan 7 rason. Maulia tema. Ima jumpa. Jadi ador sofil kami ulus jumul dohron nami atau basu-basu. Sony dong, dos roa tatulang aku itu roa nami, ikut jual pemanya lulusi baru masuk kamu soal tatulang. Atau pasal tani maju penting atau tuang kinami seperti boleh Sony dong. Mula ada dos roa tatulang. Saat sore kan. Maksud tu soro terlah semua pasal kamu dos mula baru batu kamu semua. Jadi semua doa tak masuk kan? Perjuru mau ulus tulang itu ada kunak kaning. Baru apa yang ulus ada masuk. Jadi semua doa holong nami, nyotu maupun nami on. Ala neno dewi narohan. Arga do dihanyo. Kalau tu pabeda lu sana sara di mana kan?
Ono tulang. Jadi sono opo mulai mangolio kan asa dairi lo sekarang dengan haduan kopi jupang mayor rempak itu di jalan tinggal mau saat sudah sore madua jalan di Romanina todi Matutu. abana musik ya muna salhuna asyatar masih malungun dari sini kalang salbu mana lunon dabok mana hukum sobut jupang akan ada narahan Matutu. karena bahasa tutuan sang kutamu na pangururan kau ala ulido tau toba tinada siap kota pangururan tapuji maja hobat jureson air dah tumpang aduan-aduan pas dokan jadi jakum mai jadi bodaram na hurang tom bisa toba tiodo tau toba tinada siap takkan si balido bodaram na hurang ni kita tijahoba ma sabangido jadi kita bayro mama Wala teman. Ada orang sopa saat kami akan baru udah setor rabu tuh baru nami dok hela nami toko nami jumodo mahami madok maulate tuh muaka amang baru napar hamaran ala takas hidahami dung matua lain namanya dus rohani abang kana marah amang boro dono nami maswana atas dua-dua tapuna ni sebagai timah diduduk ni pangilinan takas mahor sama nama marangi nunggang widahami takas masih Matutu. jadi faktor tinggi ulu sifat bau nami seperti siring wadi saya mau tu tinodohon ni helanan. Turmeju. Sare natu hela, sare tinudo anggini hela. Tinudohon na. Saya mau tu iboto ni helanan. Jadi saya ulus ma burunami do helanami do pahok si bangkar nanti. Idea. Angin dalam Bosporis, jauh dalam amor apel. Matutu. Pita kodang katulang satu. Kalau itu semua nomor nyiba, takaslah semua nomor yang saya dulu toh. Sian udah marga Ciregan. Siala armatin nang beron. Sesuai itu kerajaan dari Ambaru obat dah Dulu. Nah berjolo baba do udah dengan yang baba do udah tarak baba. Dam dengan yang maafin tu lain kami bajumu. Iya. Oh. Ada hata nak. Kamu mah dua lain doa udah opung tangguh ya merek-merek dekat. Hal toma dia kata dulu biar. Menurut dunia pinopar yang berukun saya dapat satu zima dapat tempat kalian. Itu. Amang pergosin nami, lama apa dulu nami. Tu orang nami, baik pak sani amang pergosin.
Ate tumarang bahami marhula-hula kamu nasalu na orang diulola nami siap persian. Adong hatani nama Tuhan nama dokon. Dan sudah pulung nang pesusakut jadi badia. Dan sudah ada doa maradong hula-hula. Ate penapenan nami nasodik sosadia. Asara kamay bulungi boti sosotatan bulungi parira. Akar janami marsal bahami. Dan nahami bangulau nolei. Alai sejamar di tangan nami do na otoik sosadia. Alanima atur hamu berbarisan mura janami. Asarohami pasata sobani nami. Parkibot nami. Asabarat sobani nami tu ulah nami. Baik ma kodang na marolo-polo terdiki. Pasahatan na studio na ito. Rajanina tua-tua para datang nasya penegara Roma mo rajanami rajanina tua-tua ngarani hami bonasuhu pancalo haro romuna.
tua peredatan nami do na tua hopar hudulan hopar balok wajah musina. Gabepu asal si Pulihami di acara niaka peredatan nami tuna dua peredatan dua opar hudulan arong atan ina dua tina hoi tio binatu panwatan bamba di hami kodram studio la pada butuh asangata. Buat jagungan ini. Oke. Masuk ke permainan. Ido. Jadi songon Ido. Baik kata nak kamu. Jadi songon Ido abang. Ditikyon ngasih kobe ulota sonak maho di sungguh harus asonangani. Dibuat kapal memang sabut manapun nauli mau manapun di adegan. Songon lima siku lima kita bertemu mah. Apa yang kamu nak tuau apa barang punai? Unang ilopit. Tolong. Jadi alamang pun nama hita salumna nama atas pengapur mengalusi ke raja salumna nomor sangat pihami tong ini nang dong atu nami asa aing yang berjulat-julat menasab batu julat-julat nai pina masuk madu tahu-tahu salumna akah hata nauli hata radekan terlumui manang hata pasu-pasu wa pahami mayat tong martong ani jabu Iba sudah roti gabe nang sohro entusio ala kasih kop hari ini abang nanio ban pedang nahu bertusi
Guru kira mau jauh. Betul lah. Betul. Mas. Orang nggak bisa suka kan? Iya, mah itu banyak. Memang suka lah boy. Ayo coba jauh. Sorong. Coba. Orang dibuka. Oke, kamar udah dibuka. Udah dikunci. Maula tema Tuhan tak Maula tema kita sempurna Maula dia untuk tidak akan pasok Ima Dina acara Satu bahasa tikion Di Mamot ini Amang Situa P. Siburian Situa P. Siburian Tubuh tanggal 12 Bulan Sawal tahun 1950 Amangon dari Situa tahun 1990 Jalan Bison Minggu tanggal 24 Desember tahun 1995 di HKIP Suluberambu Jalan Mangkubasi di lingkungan Simalungun. Jalan Amangon pensiun tanggal 22 Desember tahun 2024. Jalan selama Mangkubasi Amangon di Urian tahun Hiado di Tio Amangon Sohon Jabatan Ima Sohon para tahun di Urian Nama jaga akan Rio Hiado Amangon menjabat Jalan Kado di Batu Panasida Angka Artani Rio Ima Muda tahun 1900 tahun 2000 tahun 2007. Jalan di para tahun ini berada di fungsi Jalan Tasida 5 tahun 2004 tahun 2000. Ima berdahar Ria. Alai di berdahar Ria Mamon ba Toko bagai Jalan Tasida pada periode Rio. Alai saya tunggu Tasida bagi doa kemudian doa Jalan ini mengulang perhubungan orang memang bulu si dulu. Jalan orang lain di luar anggo mengulang turun.
Jadi tu masalah seluruhan yang gaul yang nasi lingol. Jadi bodoh tapi di balmon di amang situ besi piano naik mah hampir 1 tahun pas. Aimana pensiun tanggal 22 Desember tahun 2024, jalan Baru tanggal 5 bulan 12 tahun 2025. Hitung hari dan masa-masa tahun. Di sila ini harus keluarga Totoma berniat tamu yang kebulan yang awal. Saya kiatman buat teribata nama buhi was-wasuna. Saya tidak berdua maju kamu kegajah nyumur, tapi buhi mah video tua dia buat kami suruh 2006. Semua sore awal singkat di amang situa besi kuliah oleh alai nai matakas otomuna alea kerman karingatu akana mordini asa unang marsa kamu soan akana lebar naso mapakimuni kemudian keluar Mauliate ma di dibata napatongon asini rohana tungguluni natoras namion marhite-hite hamatea dohot haeheon ni Tuhan Yesus Kristus. Mono persea ita mate Yesus Kristus dohot hehe sadok togi honon di dibata do rap Yesus Kristus nang akana moding marhite-hite ibana. Didokhakan di bata bunga karbodut hamatea tubagasan hermana ay dosai sorok ni hamatea jala patikido gugu ni dosa alai mauliate mati bata nang mangalehon amonangan kita mari dehike Tuhan Yesus Kristus alia manami na dibangun bigyan ng mga sahol ni roham ut marmingo pakokok omu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus rodo kami namasak sedarion alanau jumoro marujung moro ni pengenamnya saya gereng jala tata pemahami saduna sibe anak kona na tinggal honi dongan namio totim perbadia yang mamatungani mangapuri doa margubui nasida asa unakala kos nirwana sida asa unang masak dalam diri nasida so akan leban naso mata kirimoni saya payung mahami memilani akta hari-hari nami asa dapotan rohana disuk kami ang dia tak sungguh kami memikir ujung nilap kanami siang tamon taiti marohanami dopak ko asa marhapor siaw yang marsigat untuk kami saling tanamon asa unang ngadia kami molo roha matiani jalan terbaik kami musim mendapot tongho di bagasan hatiurong doa pasti roha amin mau kawan sosial kita sudah disol di keluarga kata di kata agak diuja kita di nama faktor dan tua ini masih buat Timotius 4 ayat 3 lunga upasin arawa nadeng gani lunga upaujung kalau luki ramot ubahen hapus kami imana ka surat 2 Timotius 4 ayat 3 di halak proses sesuatu dalam hadiran masa sesuatu ai jak baruni nama upah dosa adalah mal alai al-halak manusia do kita dan si hadiah kematian lalu di keluarga di sorong saling nguluna mengatasi bikin kesaksian yang berkata nah tujuh doa awal dia do ngalapok do
Tuhan de batamaho laho ruar dohot laho bongot olat nion rodi saliling ni lelengna. Amen. Kalau aku nggak baru nih. Wah, tersono lagi. Udah putar mamu asal. Atau nunggu terus Oh, coba sungkan. Masih tuh gagasan jangan mau baru. Kan orang mengalir kan. Saudara. Handphone. Ikon dua ada di bagasan. Saya buat jalo handphone. Apa masuk ke bagasan? Ulang biar. Keluar maju. Apa? Terus ya. Ikut keluar. Sama masuk. Oke. Jalamu mah. Oke. Jalamu mana? Lai. Jalamu na. Jalamu. Arang situ razum nih. Betul, bagus aku. Bagian dong, oke. Baik, kurang. Pelan. Masuk medan sumsek. Oke dulu nah. Amorum ho na martuai. Aling bayan siburian Jatano do parmulan di daging mumulak na ikatano alay Tuhan de batana manop paho doho Tuhan Yesus Kristus na paluwaho ko siya dosa doho todi parbadia na marjouho Tuhang luar na surasuda ima mangaramoti orbuk di dakem bayimaro ari patuh. Amen martua do akan amate marhiti-hiti Tuhani olat nyon olo nimna kodii asa maradian nasida sian akka ulonna aina mangihut tu nasida do akka naniula nasida
Amin. Kena saat matu keluarga mulu adong mana yang marga. Mana sini, Bro? Tinggal do. Oh ya, Mang Sini. Bayi kaisa. Manda. Dalam hari kamu. Anak, dia tanda. Kulis beta di lingkungan on. Do musep pamatakon sian tanomano. Suang mangulu duahe nonni tuhaku haleluya haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata amanamina di Banua Gijang hodo debata napuna hami rodi sude ngulunami. Selehom mahiras ni roha di hami, asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tanganmu mato dinami dohot daging nami, asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Salehot todimi manugulugu hami, asa diramoti hami. Molo kubolus hami rura nilinggoman ni hamatiani. Asimaroham. Saya pamasuk mahami sogot tuha sonangan nasud denggani. Amin rap mahitam madok tangiang alea manami. Alea manami dari Banua Gijang, saat narbadia maguarmu, sero maharajaunmu, sesaut malomu roham di Banua tongor songorna di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hunguluan siapari, sesa madosa nami songor panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Munakan itu ngirun tuhan ujunan, pandua mahami siang pangago, ayo nak guna harajaun. Do tabugun, roli kasanapun saliling liring. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot parsauran itu di parbadia ma madongani hamu saluhutna. Amin. Masatami Tuhan suhuton. Nadok boleh ate. Di amang pendeta dohot akka pengelola ni huria sejajaran na. Tapas ko betutu natuto namyo. Ngol sigurang mah pasat. Saya masih baida ando na porsi. Stand bain. Tuhan sonangani, Tuhan sonangani.